Giban tekedi giban himentan Al-Quran wahyu ilahi sunabi jem kepada salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa tabibina qalbana wa jasadana wa ruhina wa tabibina qalbana wa jasadana wa ruhina sayyidina rasulillah Muhammad ibni Abdullah sadiqil amin sayyidina rasulillah Muhammad ibni Abdullah sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, selawat dan salam tercurahkan ke Nabi Rasul dan junjungan kamu. Ya Allah, selawat dan salam tercurahkan ke Nabi Rasul dan junjungan kamu. Generasi kamu penawar wahai tubuh dan jiwa kamu. Generasi kamu penawar wahai tubuh dan jiwa kamu. Wahai junjungan kamu Nabi Muhammad, ana Abdullah yang benar dan amanah. Wahai junjungan kamu Nabi Muhammad, ana Abdullah yang benar dan amanah, dan mandum kepada keluarga dan para sahabatnya, dan mandum kepada keluarga dan para sahabatnya. Selawat dan salam semoga tercurahkan padamu wahai junjungan kami. Selawat dan salam semoga tercurahkan padamu wahai junjungan kami, kekasih kami, penawar wahai tubuh dan jiwa kami, kekasih kami, penawar wahai tubuh dan jiwa kami. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa tabibina qalbana wa jasadana wa ruhina wa tabibina qalbana wa jasadana wa ruhina. Oh Allah, precious salutation now with peace, power, destiny and our for you our leader. Oh Allah, precious salutation now with peace, power, destiny and ours for you our leader. Oh our beloved and our heart, your body and our soul. Oh our beloved and our heart, your body and our soul. The Muslim leader is Prophet Muhammad, is Abdullah Sayul Awas behind his affair. The Muslim leader is Prophet Muhammad, is Abdullah Sayul Awas behind his affair. And the last speech, a salutation to all of his families and his friends. And the last speech, a salutation to all of his families and his friends. Allahumma salli wa sallim ala